برتقالي يكم جانيا بازه سالبري در كتبو يعني از جامعة عمري خوي وجهي از بجانيا ايدي بيفم چارده 15 سال بريوجي براتيكي مهبون براتيكي من نفسي هبون تركي جي هبون ودا كردي جي تشيبون او بريارام او بكو از برهمداريه خو از كردي بكم برتقالي خو از كردي درخم برتقالي يكم جانيا دركت هافين بو دركت قال لك بالكيش برتكيم بدا براني هافيني درت كمان اسبي نحسيا بدا اسبي حسيا ويها شوي هافيني حتى في هافيني از تجاري از جانيا برتوكي كلبستي بو خندفانا جي حسكر كيف اخو جيراني لي فيدا برتكيم ني دين دركت مثلا شانو يك مدركت بنافي تواليتي دي برتكا بشي جانيا مثلا خويني هلبستك جربينر بكولكسيون هاتو بنفسين بشتي برتقال هلبستي شانو تواليت دركت بشتي شانو هي برتقال ملي جربين ورخني شفيره دركت وبشتي يجي تشريسكيزم سرغوشت واغير وهنري ليكولينك فينومينولوجيك ازيدا وجكارك از بسينور ناكم اساس ازوك شخصيات زياده سينور حزناكم يعني قفاز دبي سينور حزناكم نكو سينور انسانا هلال بكم واستعدل وان بكم هلبستي از بيتر تشريسكيزم ده بشاوي جي دي خاص بورغلي و بكورايا سرسكني من فرستام لي او جي فرستا تشريسكيزم او جي شي از تجاري جبو ما هلبستا هري باش هلبستا قريب خدمت اجازادي بكم اش خوش بو تشريسكيزم ام دايا دم دبيجن ام دبن تشريسكيزم ازادي يعني هلبست يك جي حتى انها هولدانا مني انا فيسينا هلبستي اف بو يك هلبست دفينيري ودفيدمي دماغ كرت بندسن وكرت قال لك يا حوجه داري با ازاديه وهنا هلبست بقشتي هلبست خو ازادي سرهلديري يعني هلبستاكو سرهلدير وهلبستاكو ازادي خواص لافازي دي خوازي وافسر هلديري دفيد خود جيانكي بحوينا عند روحك قال لك دولمان هبك كاربه خواندواني خو راك سرتاباني قال لك موتيفي بك الجياني ذك يعني جبوم هلبستا باش هلبستا دوی چرچوی دهاتی نویسین اكو خیالك قال لك مزن تدي سينور تد رابويه ازادي خواص وسرهلدير به هلبسكاريه از پشتیجی کی زوک خباتکاریه يعني از قبل ناكم ك هلبست بيكو كت بينويسين وبإلهام بهناسية بينويسين ازنا هلبستا بيكت ونه هلبستا اكو جور دي يكي هاتي البرغو هيمه بكرتا بستكري يزدانن الهام هاتي متشنفسي از زيده جفي جلب هلبستي نفسنا هلبستي حزناك از خوازم از قال لك خو بدم هلبستي قال لك ازو هلبستي مفدو بيشين سر بخبتم هلبت تنجينيك دل لي تنجينيك روحي وهبه اللي بيشتوي خباته قال لك مزن جيرده ادغريلم بو ده هلبستي ده او خوجي او الهام هناسي قبلناك اليت ديسي هلبسكاري قال لك مزن اليت جيب خو قفاه هلبستي شروفت كي في او اي دي بيجي كنجي كو عقل ودل بونيك ويشغي ام دكارين قال هلبستك باش بكم يعني هلبستا باش تو هلبستكو هم دكاري بدنامه بوستينه وهم جي بريبري روحي ما جي كاري بوستينه سروسكيزم اكولك هنري وراماني تشاو سمبوليزم هبه تشاو رومانتيزم هبه تشاو سوراليزم هبه دفي واردين اكولك هنري وراماني بري ويجي مقول تشروسكيزم ازادي هلبت بشي تشروسكيزم ي كل سر هنا المنتين تشروسكيست ايكو اف فلسفه انجي اف توريا او جي هنري سر افاده دبه هي يك جي ام تشروسكيزم تجاري بيري نابين تشروسكيزم بير د بشيم برتوكي دا ام بيجن كاوا هسنكار وك بير سهروردي بيرك سهروردي كرد وزردشت بير وهر وكي دن بير ده هندري خود هيش واقلك جي دحوينا جبروي جرينج يعني جوي بيري ده هندري وي بيري ده تشروسكك هي يعني از في باورم هر مروف وبتايبتيجي كرد ده هندري وي ده تشروسكك هي تشروسكك يجر هي آن ویل چروسکی خودی در که او چروسکی گور ببه
و بي بدناوي بي گوشتیوی بقمره جي خافبوني رزگار ببن جي چاف برچیتیه و جي نباشیه و جي خرابیه و جي بغیلتیه و نظام جي اگویزم و خواه رزگار بکه آنجی و گوشتکی خاف بمینه و او چروس کوید بیراوی دفمره ام جوی بیرتین و چروس که دردخن او چروس که بدوره دبا آگرک فاکتورا ما یا کم بیر بو بدور دوی بیرتی چروس که بو ام ادی المنتین هیمانین چروسکیزم ام ودی بیجین بیره که بو دوی بیرتی چروس که بو او چروس دبو آگر او وی آگری گوشت بدور گوشتیم رو بو او گوشت جی خافبونه رزگار دبو گاوا کش خافبونه رزگار بو وقت مگوت تشتین مروفی بغلتی و نباشی و خرابی و جوان او مروفی دی دبو انسان کی دن دبو یکی دن و بدور امتین جال تگها چروسکیسیونه دیسکرین اساس ذکرم وی بجم جو چروسکیزم بلکه کسی که وی پرتوکی بخوینن و اف بخوینن ای خوندمن اف پیوا کو اف وکا از بجم گلی کی تکر سریوان از بجم چروسکیزم چروسکیسیونه yani de pişti Rupelas sidu penci senteskirina goşt u agri hatta davya Türkiye hatta Rupela davya Türkiye ve derece qasi sidu penci Rupeliwan demine bigişti çürüsküsyona ki yani bu veje am qala çürüsküsyona dikin veje am debeş mesela zamanı khaf hagar hin peyvete kelimete khaf haben u tub wan edebiyatı bu ki yani ve tişteki khaf jeder keve چاوا کو مروف جبو کو باش راست ببویا و پیش بکتا و آزاد ببویا حوجداریاوی به چروسکا بیراوی هبو خو پی بقمرنده بشوتانده بیشانده yani hemen mesela jbo wije helbest u romanê jî derbastar e heger tu ji wî agirî peyvên xwe zimanê xwe bêjeyên xwe neqemirîne karakterê ku tê wan karbînê neqemirîne hêmayên ku tê imajên ku tê helbestê bikarbînê tu neqemirîne nebirêje wê wêjeyek sixte û xav jê derkevin û ev jî ji bo wêneyê jî wiha ye em ji bîrê dest pê dibin em ji bîrê dest pê dikin yani tiştê ku mirov diêşîne de asta xwe de mesela wan em hatin em ser mesela êşê sekinîn mirov çawa diêşe yani tu ji me bipirse yani di felsefe di vê felsefeyê de em vê dibêjin berê bîr mirov diêşîne yani heger bala xwe bide berî ku bîra te tune bû tu hîn em ê bêjin pitik bû bebekek bû nayê bîra te lê tu êşiyayî hema nayê bîra te tu janî tu wêşî nayêşî tiştê ku tê bîra mirov asas tiştê ku mirov bi bîr tînê mirov diêşînin yani heger tu êşên te nêm bîra te tu pê nayêşî ji xwe